Betya. Aku boy pindah peman. Asai na peman. Aku try ko paka. Kongwe DJ tena kabisa kenda ni tende kameti hapana kararan tumta chita Kalenjin ngengelale tumta ukilelea mambo yote so bongo je kameti na anigitenda kabisa tenda ni repeat tenda ni netu tenda na haga vile tapke anga vile tapke kongwe fans to tugesu beti ngebe birweki bamtandao na Facebook akitaka kutubul mtataja karibuni kabisa mje mwawichi ile mjina chano inyor chine chano ngebe bertane but tonight inyano ini reserve iniga ini Australia ini ground ana migityo amje kebe ka agere jeriyat kale kidin tune in asante sana kidin jeriyat wherever you are happy kabisa de migebe bertane ba ulimba TikTok amje Manuela magita style they know kidin jeriyat kale tune in kadmo waka kitni Kalenjin betu tabani na tagagi mtu Manuela go one of us agwageni tugul as a team in Kalenjin Radio 1O3.1FM alagini magita next week's gita weran and programs amje bara halawi amje agochinende akinyurwan opportunity they know gena gile Manuela inigo no tiji tunanogere Dennis Tiro kale congratulations my people asante sana they know agungete ulimba kibebertani ga Melbourne Australia dita bore tuira hago karibu Adelaide they know wherever you are nambina luira butu new 32xol inginet at Australia asante sana gipchumba iyego kale niko ndani kutoka Mosoriot asante sana dita ulimba Mosoriot akpikche gebe jimi bertani pa TikTok yako karibuni Roli Cheni kale congratulations asante sana Roli wherever you are Western Australia jijo asante sana Roli mjekicho about Manuela Kimboy ngo jiji Manuela mwage bikti mengeni ni karibu mwage hagi maile gisikina no igruwe nano agugi wune life igruwe ni up in background karibu Manuela kongo misengo sea umurenda na gona in Kalenjin Radio kwa ene chube bruna Emmanuel Kimboy kwa kaine tap kwa kian mwagit kidogo si bruna Manuela Kimboy lakini kaine full kwa Emmanuel Kimboy ko ametunene ta Kenya emeda Kenya county not only wa Uasin constituency kwa Kisese location not only wa Tulwametu kwa ulata kulekia Tabanu akia itiolata tawe primary not only ni my local village ile Tulwametu primary ngijisha jotok sisit so gele sikina no kwa taptulomo impikto mengene Manuela kwa taptulomo tungena mjina no abumi county no abumi gebertano Tulwametu kome Rift Valley county not only ba Uasin county 027 yes ko constituency ko not only constituency yes ko location ko cases
lakini village nenyonet kuno nekibunu kole Tulongetu. Good, yes. Kukisikyin yoto yaba Tulongetu. Akiwe isomanano. Ko kibatawone primary noto nekile Tulongetu primary. Yes. Koi. Ako barge akoi Tulongetu primary. Ki barge akoi kiai class lo ati awe advance kidogo au nibanandilis ibata jeng somanet kidogo akaweke Tulongetu ya tare yoto class. So nibanandilis kibi somanano nandi. Kiba somele Nandi primary ule Greens Academy. Wow. Jita Cabrera alumni ngaba Krivin Academy ngameli sisi wewe shout out piki bowling Krivin Academy soma yule soma neta ikroen yap ki raisi ya yule jidin glass jita na ina maana na bakatikati na 50-50 ya soma na ngumu ya ko kia gilinge soma net through primary ko Emmanuel Kimboy ko kiale na biyi la ro ko is average student. They call it average student. Gongo shagele hiji ko ya average kima ina mimi singa wabina ya misi kiba katikati. So asante sana Kimboy. So ikuni hata after hapo so dena to state ni swali in connection with upbringing ba Manuela magita style giwa secondary school. Sa abata alagini Manuela kange itabela zingine somanet kimi jengaro kule average ko abata arifata negenyo kinga tare primary class 8 ko kya position 3 ko yata maya but kinga we high school yes kya number ya roster na skill listen to yes gumeta number no the max yes ko kya number 108 number 108 inde ke gur la go for 18 ko ba high school ni chamita ya leni Manuela me kingango la average ali ma kinga gimeyenye una bana inde so yeah so yende ko gima ya farit ki goro magine kidogo kinga misuni niko galengi maya mugi kinga tares class ko ya number 3 itaren class kinga wa school ya mimi na 108 so ngone titugul go ngene lenga ko dan big probably no ngere jita go yepso ma farit na mimi ma American life so ngati tugul go probably mimi ne ko mi na farit so ma ya titine ya titashingot ko titine tepu alem average ko kuma warang mu after ka kingaro lesale ka siri tabi ngasir big taman kityo but kayat ke ya soman by the time I registered in form ko index number 43 index 43 out of 108 ga gibi yetke yetile ara sul sekti so many kangule Manuela Greenfield Greenfield Academy a combine za school ni kami primary high school ni public school so my Manuela rani mito reflect on ba ko lagi buno kile jini mungu konga karo agalina Emmanuel karo sa Australia agere jang biga besate ga batay Manuela kale DJ should you improve on your lights asante sana awajenga mina rafsagot kale live from Sydney Australia asante sana tuning from Kenya asante sana agalabi to see you Manuela welcome to Australia na tabaro lisirma asante sana tuning from Doha tuning from Dimba Cheptiret Kenya kale Anita chitap Cheptiret ngudimba akebe bertan baineta Kenya Manuela ngira so maneno ba Criminals Academy Gabriela nagiba tulwa mwetu nene to sile watu nene gigera kwa difference ne ba Gabriela atulwa mwetu nene gigera kwa tofauti kogine wala nasema hileni roso maneno noto ba limbaga ni bowling koneta ngira mwalimu ni chaba academies they are very hard working kabisa igil jingel na kwa kabisa kwa jina assignment aboniti kabisa la kwa
koitita konam lakini mpakani kineta kabisa lakini maitita kabisa the standard ni required amu ngile mera kora teachers kiba public school kubule challenges ko students kora kubule challenge ko ngira given ulimu ko first language ngira ko Kiswahili ak English sana ko English lakini ulimu kitaune nandi kora awe class 5 ta ibari nandi or not class 6 ko ba very challenging situation kabisa for a student. So gele jang ke ma challenges chebune tos mwa one challenge yere kubune wanafunzi chebo public school amunge ngalali Manuela ko jang kora lagok kibendi public school tom kemuch koba biik tugul private anan boarding school ne challenge tegere ile bune lagok kikiba nguni public school gele ne romana challenges chebo lagok chebendi sugul chaba public schools materials kora che suppose ko baishe lako gadgets chimani enough materials che somane kominwe ko kwanga niro ko kidogo ngiwe suguli che tunala ko niro materials che very enough kiasi na revision books che magati lakini lako mpaka ko baishe textbook nota nisha ni lako ngano kitabu taenge ni roda kama kitabu niko baishe mwalimu nenye saburifane lago chutalo lakini mwalimu kutunya lago kutunya chakle chaba mwalimu chagira answers koro yani prepare la cosa psychological shokona mapema kole ndange tepchu ko answers ko yuto lakini mwalimu iseti nyege nyege kabisa so lakini kora anga kobune kora akagilet on a personal level mamaje kora ke chill kora public school mwajewi some of us ko ge alumni je public school agogi get jamagije ko toretate Mungu agina age gebwa Manuela inyotulwa mutunyo barge kora ngete iyaitulwa mutun primary agitakigano amaje agisup kabisa sikona ikidana ya tiaga tugul ng sabet ko gigilge kujituma so kingi namnyota gitakchano una pingara mnyota ko yakakabo bisa ko lagi maya ki average student yo asik porenda nge suli negele cheptil boys unande lani mamuch aitunda wacha ka tabjina le Moi University Secondary School so kingi mamuji cheptil go one of the schools we am logure tabdino one of the schools kapsene go mang champions udang alumni siba cheptil ango sulu ango na pike changa bisa go gina cheptil ngale ga fale so mamuch iwe cheptil we kya wadi tinda ba report gilo itanan kiba report everything lakini ke challenge school fees kotal school fees ni ya suppose report na yuda yes ngiatil he wege awe koraga ni sugulu lakini ngiyo tulango tingitio ko bait Moi University yes komalole wendi yes inyoto ya Moi University komi nguna Moi University Primary School, nursery school, komi Moi University Secondary School. Nilenga wari karibu Moi University. Why? So that which kind of school is it? A day school or a boarding school? Day school. Day school ki ngete kitikurga tiala. Lagi pun farm ni Moi University. Yes. Kutimam ki school. Yes. Yo barge ko giuna so maneting days amuge lagi gibune gelda so ngoti kijamota classes angapi classes uitao ya saa 2 komi morning preps jota kitao 6:30 ko kisha iply kabisa ngoma 6 kwa around 5 or 5:30 yo barge ngoga ite reto ngoga korobone so kiwendi kilometers almost 5 kilometers. Almost 5. So you were 5, you were 5, you were 10 kilometers. Almost 10. Wangu ya magalo. Magalo missing lakini
kiaje kabati nget mapema. Sit on time. So overgang Moi University apart from Loindo ak nebo kenget ke musta kokitos kimyani other challenge. Mo giroinga ko lazima inget ko kiana kialipin ak my grandfather grandmother. Ko ijagat ko suppose go karon missing she wende kiangini mapema agi kot komite tani kimyo ko kiage haraka. So kigeje ko koroga mo iwe sukul. Tama mande. So kiaje nget saa 11. Saa 11. Bare gechego. Ko kitan gitarcha missing ko grandfather. Kijam ko saa 10 yo ko ako bergengelit ko kaanget mapema. So bergengelit kabisa. Bergengelit kabisa. Anganda Rwanda mmoja konai. Lazima bergengelit. Ya matagala sukul an ko mayatat. Ko lazima gengetyo. Wow. So ipkoingian system nebo borto. So inget saa 11 kobargei kenen kunotok akoi apart from blowing down tos obargei ukilgei. Ingeli kabisa. Una ngabaria alak kole ko somethings ko breakfast ko prepare ni grandmother haraka ngatari shugule ko roja breakfast ata uganda. Ibar safari ta high school. So go sukulu lino bare goto kuya fare nanga itet para kidogo. Form 1 kuta cheje kabisa. Ta cheje agili ya kabisa. Yaani kiagere ale average kabisa. Form 2 goto ime average. Lakini in some subjects ko kia mi para kidogo. Ako kitartar ngala. So kitartar ngorcho nguni mo subjects chebo high school legi ata ki subjects ata din. Kiai taman agenge form 1 to form 2. Debit kutana join form 3. Ko reduce ni to 8 subjects. Ganen is tenguni jawi. Ganen kapsa chagi match ko wen ganen physics koro. Ki wen physics. Anza ko timin ni 2014 ya. Ko ki wen physics kapsa. Kishi mete physics ko tama ngoto it form 1. Yes, ati bargak chun. Okay. After hapo ko imuchi itar high school. Kia kitarcha mungu tatar form 4. Wakati nikiwa Matiang'i kabisa. Kitu Matiang'i 2016-17. Kwa wakati na kabisa nikiwa Matiang'i. Minister of Education. So giwi kabisa ngalaga banget. Giwi kabisa. Yangot marking. Yangot kabisa boys. Nikijam kunyoru ace jajan. Ko nyoto kitinyangwa. Kitinyo fo. Yes. Bone hada teshin got kuni ngaliana mi teshin life ne high school ma bolo sigita we to safari ke ba kirasa bita Manuela after ga gotar high school ne giru ago itu bara gele mu agagi mutu Manuela studio ni sigo ga diga man munetiage ni migraon enet ko ga was safari ni go admission ba kwa high school lakini mwate kwa school ni giga burchipat magudan moyo ang sabeta deno teshingalyo Kongwe Manuela kageri nalinga ideri laslama ko nibaitu ra Australian ngamo mo tabot amu ikunulalo ko shenenda ting Manuela go kingi bune such situation ko ginde which vision ile at the end of this amaja igni tos ginde ni na tang mai mo kinga chita school ko kia talented mo ko talent nenyu ko ibituni ngalaga utangazaji kinga me school ko mi functions nilikuwa nasoma habari ya Kiswahili nilikuwa nasoma kabisa na kufanya baadhi ya sauti kijamaa sauti kama ya Moi
kama Raila Patuo nilikuwa nafanya kabisa na kufuatilia watangazaji sana wa Kiswahili kwa kiatama kabisa kusoma news kutuma itunga la nguna che kufanya mambo mengine kangile tos iriasan go tosi indim usmoy lagi anangi lagi bezegat ilikuwa tale de chande ko kimoja atoa kidogo it was the fun sijua kusibe jingo at least ya sauti nataka ulege jamii ya mimi ibu context nataka mwadeno context nataka iba school la mwaki yangetesietu ko kia jamaa nguno ko habari ndaba itio testing nguno sauti nota kuna kiatau zimetimia saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo na karibu kwenye habari sasa. Kumbuka msomaji wako ni Emmanuel Meli. Tunaanza na kuwa rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi ameweza kukita kambi kwenye kaunti moja ya Nakuru kuelezea mambo muhimu kuhusu taifa letu la Kenya. Mambo hayo yote 9 yameafikiwa pamoja na wandani wake ambao waliweza kuandamana moja kwa moja kufikia kwenye kaunti hiyo. Tumpate rais mstaafu huyo akizungumza kwenye kaunti hiyo. Adhande sana. Nataka kuwashukuru kwa wale wote mmekuja kwenye kaunti ya Nakuru. Ninataka kuwaambia kwamba serikali iwe imara, serikali iko jonjo na tutasonga pamoja. Mkumbuke kitu ya maana ni kuheshimu sheria na kufuata maendeleo. Kila mtu tuingize kidole ya nyayo. Asanteni sana. Huyo amekuwa ni rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi kwenye kaunti ya Nakuru. Kumbuka ifikia hapo muda saa 5 nitakuwa naangalia na habari kwa utendeti. Nimekuwa msomaji wako Emmanuel Meli. Kumbuka Samuel Garolga tukumizi kangile pisi jata ngata ndeta na wesai kai kwa manga sa nyayo ka sagaro nyayo sa ko another question ga ndeta ni someone inspiring you towards that vision ikimezigo ibashe media tos media ni subetos kiro ile no about ile izrato kimengo Leonard Mambote tos one of them anan music ki one of them lakini kimtangazaji yake kwa habari ni kwa KBC ile maina ni kitu kwa Docheville Ujerumani kwa Kiswahili ukijambo mtangazaji kabisa na kwa KBC fully ukiana kiana mati ya radio kabisa isaja gamita tu kabisa amia la ya para radio kwa kitambo hono shida gere na radio tena ati tungemasa bisha ametas mele ya news ajutas timoi tibanade ngona ngotini aga mtangazaji yakaenda tena sikwana ngona na juju film akangalali ajuju film akangalali itana tosti tingeni nisa gene gitu chuti ya ngalali so nataka itana tosti tingeni nisa yana mago kabisa yana ngona mashine kabisa ko kabisa so sai nataka mimi itinye mashine hiyo ngensabosi ndio kila kitu on point so manini ya adeno testa maya missing Manuel ko karo abata le ko gero mido trindani ko gero laok kuno nandi missing kwa nini kumeja that vision ya kwa watangazaji ngotko gero sai one of those child lago jato sai tos mmoja ni mro jato igera to mite primary abo tangaza ni afisa kumnya ngotko tinda opportunity gero sai tos yani karajan tos lejene kwa missing deno ko abo atale mvikidang kitinye vision kwa watangazaji
Koneta kumeje kwa chani a talent from you and a passion. Ni ile koroka kabisa. Amuji mamije siya amu kazima umia. Mwenye kwa passion ni kabisa akijam. Ako sasa hivi raenda kwa janga kabisa. Ngo Facebook, ngo TikTok. Most of the people they are known through the social media right now. Kumege kabisa ibaishe hizo mani imiri ngati ibasho media kwa janga ole itakini ye. Miche karnen kabisa ko serikali tishe miche karnen ngalega voice over advertisement. Mimi patanga sana kabisa for 3 hours. Lakini kuna advertisement ngono ko I have a mentor called Johnson Mwakazi. Na voice over kabisa. Kitamkuwa news lakini as media grows you immediately identify ngono ule kabisa. The voice over your main area. The show ni karona bi jioni saa 6 kwa mimi ni mjijaka. The bango post game. Kwa mimi ngina nimekuja na microphone for 20 minutes. Updates tu. Kuna updates kwa news ni tasatai. Komanda nyara kumeta jine ba show kwa testa research. Kwa sana na oranya kwa update na meleguno. Everybody so in short Manuel media kwa para media. So yule migele mize ba voice over ni kumia ngo tipsi one. MCs, entertainers, DJs, everything. Mimi ndio ngala lakini ngona machine tu. Ingasa kabisa kasi. Then in the news Manuela just kile ngapata njita from nowhere. Those in the social media TikTok, those TikToker. So because when we can tindait vision leo ni ndai. Those in the one of these social medias. Imagine njita wale mite risago ni nge kemelo jang systems jojo jemi jitos yenanza na ndio tala. Njita ni risago ni mstimate mami laptop bundle expensive. Kimana jana tayana ni Agotesi gari adeno sigwalu bara Manuel ni kingotar so manani nebo muy primary ku itakigano in itakigano process na tagabu ya atisi ya after you go bara ngajata abdeno kingatar nguna high school kukiamu ngalega media man kiamu ja join ni media tu lakini kima join atebi kenye taenge inga kwa ya jenga alternatives korok che saya tande dream na bonye lakini mga wag sabit kunito bari kabisa ayat korok kinyozi my local village kwa ayat kinyozi bari ngalega pe kinyozi lauche within your primary school and high school kokiane na kabisa ni kia tiljini kabisa kokia bari kasi noto agoi May arat kias ato kiyo lagilil rate ale mago reserve kidogo ngote ba chengeta gima tukomi customer anangiga ko terterit motiet anangiga ko ngini lagaita mungaret nebo kinyosi ne magoira gemon intaka ngot ko gitinye tala ngora den na bosi bo irisi ko taginosi korangora imani opportunities. Yeah. So fans tijaga wasingimia dolaita gigiri logo ko basume kabisa holimba bonege orne Manuel mungu tawrete kabisa kuchupa chubun kabisa agonyorosha nunu kwexambamba. So immediately ele ratke from Gurgat yani magaratke ni na aina nyingi mina wasimta jita kulga mawexi mijita ni lenga luget abukwala mheshimiwa na mungu deno mheshimiwa Sudi wale gana gale madiratke gale madiwango town buch wala ngonda mamiga asigale iwe town Kalenjin Radio niye sungulishe ngao ni sungulishe yeah so iratke iwe town yeah well rate ngule
Kokiba tibelret for almost 2 months. Kokiba nyor kora another person kiyat kinyo sinyoda. Iba kokona that opportunity. Kokona kora kinyo main kinyo se. Nda koya to lagi new place. Komuta nyunda. Kokiana nikiba taon nyunda. By for 2 months. Koe kingo reliable kora place location yimite. Mami customer missing. Mudi tiljita ata aga betu. Ibig somok ya ayo angwan. Betu. Ingin ya tahu a new place. Very challenging. Mudi kaya angkot betu kota meterji. Aku mudi kaya leban ko. Mudi kaya miss. Wala kurkal. Contribution kikime kanisa. Kikime function kipa parish. Kikime sang. Kikime sang that function. Kung guna neighbor. Agari raisi konyone eliro. Talent kita ingini ya talent nikipa news na entertainment alejua. After kwa kibura kuja sumi kinamenya ko sumanu news ni pangala ya brand nene. Mongo. Nya news kabisa nyoto kulimanga nango takina eliro pale ngo. Alo labda guest tinamile sugoro yani chitane naga presentation. Some news for almost 3 minutes. Tere kabisa kule korabu ako biki baganisa nyo agere iboyan kile roti chinyo kule jakiburi nta yun kule ta kias kuvar kule mi elira ko kata elira pa kule kame deno mirobe kule ja inyo ale jaba yuta yutlo meeting kule jaba kabisa le yai kabisa news komnya koki start Sunday kule ya Tuesday kebe ake kobana nyuna taenda no kile Helen Biret kule mele nyokwa go ikingawo matko programming golota liba Bible kule ja sawa kwa Tuesday kebe town kebe asa nyuna kabisa ke station nigimi golota kile sare agitite golota ko kawaite pia yua in another room kile jaga ukaji papers kule kosaman kat ko much kwa news kebo nagere kodeni kule jingu na ile la kaya kumit kijana hata sekretari jamu presenter ni kwa Kiswahili kwa kiange jamu komanda field coex angini kile ja yundi field na nanoli aleja ja ngata panoli amu field kwa me muji banda transport ne como temuswa ine akui zata ni ba gospel songs ngona kinkomanda kwa crusade ukiana me program ke ba gospel songs kongete sam liemba agoi saa 6 agoi garo amande ukia iunor So it has for how long ago ki program jata kiya ego gitaret tene no prepare ni career ni munget agi lejini gongo elirop ko the founder ni ba sayari radio station ak TV angen kapsa elirop kinga nyoni meta Australia go gi kinga kapsa gi the guest speaker ago gitungo travel anak papa na nyo ago emetab Tanzania ole gibure Tanganyika ngago ile Shinyanga so elirop bogi kona kabisa so elirop asande didagi kwa gasi no kabisa ngijam go ifan deno no basare aka elirop tos gimone Kenya hati mana no ata elirop we kwa chemase so jemase lagu nigi go chita sisipo but careful in your some stage ngani le deno nigi to wasko
So kitemi sukul kabisa kong'ete yoto. So Manuel, from there obarge for how long? For almost 6 months, 7 months, yeah. Kukiamite studio December. Ko siamande kukia suppose atestai. Ko elero kinyo kuona a place nikiamenya kabisa. Kile Samarin kabisa. Kuona a place yote nikiamenya. So kila Jumamosi kuona 500 shilling. Nikaenda kulipa nwa. Every Saturday kukiona 500 shilling. Ko kikabwa picha kinyo kwa advertisement. Cheba colleges. Inge Sahara. Kukiae program nata kumeta saa 3 kwa saa 4:30 kubagimba. Akase kile nguno skuli nitakufanya kukuni course shift. Chebo hospitality management, human resource. Ngoita ya akase kule media and communication. Kujita nikimo kwa marketing na skuli nata kuki head from media in that particular school. Colleges una kileni nguna kiatara school ni ba galaga communication. Mukiamini on the machine kabisa. Lakini kitoma ajut class sasa. Knowledge kitio cha passion kiandeni kwa media. Kwa program koleja kiwe sukula no kisoma nano alegina kiatara form first ma ajutu. Koleja alegina kianyo bahati kitio aitsare. Ya mutalene kule nguno mutita stai itamali sigele kimeja nini kwa la manager ngine elirap ko na ba company ni kwa managers nguna chekibo ona ngo itaga ya kiwale watangazaji kimukete bengile kisoma nano kostona ya tagas kule ja kitende program nguno ni mudni itaune ngel gonju college. Januari babangan gas. Januari asolda injan school English. So ijul so school giyaktage mwenyewe to gi amma gije school kide mwenyewe. Ki ajang mwenyewe kityo. Ibe jusen gosit. Ba jusen gosit. Kingati kityo school ndako iba nyoru HOD. Na kinyo kwa marketing. Kukona nguna karatasi sheki jasa ni enrollment. Ila kitu akaweke kabitu nota. Paluas kuko bagi ni Kalenjin school. Akuna almost 8,000. Tiki sabosa enrollene. Ba enrollene Kalenjin View College. Certificate in Communication and Media. That was 2019. So obarge certificate in communication kuki program nikipwania December na qualifying certificate 2020 mujkora koleja kaka ingian diploma mu ki annual credit koleja maya meje ingian diploma kuna mami wewe amije itaktai koleja diploma ko program le bagini sigai ko katar kinyita inge ajut kenyita 2020 diploma kenyita 2021 ko kenyita bae exam final exam 2021 later atar ko gay mandang sara nanti asuleni sara 50-50 ada mandang sare so giyet yakte nan giyet yakte genyege ada giba sama lidi kama jawek sur kuna manager na gimiyoto angote staff kep jali kawe ke sukul ko ngongken jigole kitoma we sukul ngi kingen elrop kitiok mtangazaji yange
So go iwe itiakte. Aweke sukul. That's good. It's a very long channel bwana. Natinga misi lazima itiriti. Sabete elfis kipta asante sana. Akpiktukul amite kora haloye kutimi mudi nyurwech gulimba YouTube. Amite kora kutigemi program amite kipwatige agelaga wait kipindi cha lala salama. Kitinye betushek kengen. Sigeger ticketing ngigarta nebo Kitwek South Australia Kala launch tarik 25 ak 26 all roads kotakchinge olive emet ab Adelaide South Australia ngotimi Melbourne ngotimi Sydney ngotimi Western Australia ngotimi olimba Brisbane ngotimi olimba Northern Territory kelejina karibu niaba nebo Kitwek South Australia igorta nebo Kala launch kelejin association nenota kukonech kora chamjinet in connection about association kukonech nafas kora sigebwa ayu nikibarai nikeranan program yu so niaba nebo kandoik tugul organizing team kelejina karibuni tarik 20 interstate sport competition amiteke deno dos tit netebut nitebe Manuela amiteke asige ngalale kidogo ama kidogo giune process ne challenge giro amu from the first year ngapi kasikitwaje gakdeno gemeli wala kaje gigitu emet ab Australia kinyitab 2016 ko 2016 ko gitu kwangen ngale alage aje gijam gebendi agoi Nairobi kesirun information in Westlands yun ko bisire olimba ginungi Bimi Nakuru information tugul ko feten out. Lakini sahi ko wala at least utinye ngalega information immediately kulimba Nairobi. Deno teshinga leo sige proceeding kebe kumwawe Manuela kwa ufupi uligo safari na bagunyoni imeta Australia. Kongo Manuela. Carol Ngai, very important resource part. It was great to Australia new utilizing these systems. Even do lelo. Ko wata bina swali about it ndai any media. So be social media. So be yajangano followers. About ale mafans ya chizubet ko. Gelesen jono tu maybe gaining some followers. Kongo se. Asante sana deno sumwawe cha Manuela social media handles chajika baadaye agere atinye kabisa tinye following kabisa Manuela ngulimba jijigo ulimba TikTok agere tinye over 5.4 following ngulimba TikTok agutinye kora YouTube channel onge supporten Manuela kage nyoru chita kabisa deno yagitinye karta nene so Manuel news nene so Manuel ami prepare deno kora sinde tenda na ak picture jang ko kikoskas tienindet Joel Kimeto komi oret konyone emet ab Australia angop ko Jumapili wiki nanyone kemi studio ak Daktari Joel Kimeto ko kikotien kongete kenyit ngoro Manuela Kiwekit in ministry for almost 45 years. 45 years in summary. Mwaweji wiki noto kile kikotien kenyisiek ata Joel Kimeto ketinye no deno amejesicho wech inde wechinyo. So Manuela mwawech kwa ufupi banda agune banda ng'ong Australia kotos koiger ile kingitar media iro iloye makoname olip crown anan ne nekichering along the way iloye ya mentiba une media vitanin kongoi mising basi ko kiale naro wakati nikitai ko kitoma kona kiale naro ngot korok after agatar form 4 ko kiagere biko bindi ko kimangen kapsale kibetano yani kimkombi uwezo makilen tosi ile alikorok nga upgrade ko kiame jango te university in Kenya koleja asti ile tosi university lakini inye
koiba college me mo kasi iwe university ile iba college kabisa kwa yati ndio ainge so jizi ko gimmo ngole kabisa go rangale iba college kabisa mali university kingo kama results kwa kibe another conference meeting kiba youth kumange kuiburi nguna form 4 chekatar nguna tol kelba bwata in that particular conference nguna gilen nguna chebende this university ko grade from this grade to this grade nguna gipchaj nguna akoleje nguna kimasias ko vocational colleges koyat kenam the word go gina memory kabisa. So amede Manuel agere maget ne boroindo amede ginam tiyoto ki adeno sini proceed ning sabarit Manuel agebwa panda emetab Australia komwawech kole kone panda olimbo ground amede kenyoru tiendo ngolimbo kebeberta nebo adeno amede kenyoru tiendo kebeberta nebo adeno Mimi ko Pastor Joel Kimeto. Agato biik chumiten emetab Australia. Akwek tugul ale chamgei eng kainetab Jeiso. Tarik 25 ak 26 kemiten nganaset nebo Adelaide eng tuyet nebo launch nebo Kitwek. Amache amakwak tugul miendab Jehova ale onge tuyechin tugul kibagenge yoto. Saenyun ko kemite tugul eng betunoto. Achopchinigei anyone ak amite oret ak amakwak mieindo nebo Jehova biik tugul chemiten emetab Australia. Ngotamwa en nganasutik amwa ale olimbo Sydney, olimbo Perth anan koano komara atuch kebeberwek alak so konamwa ale akwek tugul sigik, neranik, kiboitinik chemite oloton, biik chesomani kotokotin ketuyechin nganaset nebo Adelaide. Keyai tuyet amache amakwak miendab kamuktaindet ak amwawa kora ale chamegei gaa chamegei komie ngiberu
Kongoi chitab Kalenjin nekakosubech eng kebeberwek tugul chebo emotinwek ak kururetab asista. Ameche kityo kebe kerecognize fans chechok, kikochi shoutout fans chechok tugul eng kebeberwek tugul chemi YouTube, chemi Facebook. Ameche taiyenik chekang'et kerecognize kededicaten for fans chechok karibu taiyenik mut chemi tai akekonu parting shot atyo kenyoru tiendo ng'wa kole kesunoti. Agere chi nekikure Edwin Kipchumba kale congratulations Manuela, his story is encouraging to many of us who come from humble background. Kongoi Manuela kakuresoneten nini na haka Edwin Kipchumba, asante sana. Like and following Manuela Elvis Kipto, asante sana, watching from Giturai 45. Giturai 45 kwa nasola una battery ya nekikure Elizabeth Tok kale kongoi sana Elizabeth Tok arube tita bore no kale ruwa Kipembo jirani, asante sana. Igere nga Manuela ngolimba TikTok recognize fans chemi TikTok akeleji kosu program akemeche kora keutike appealen ngemi badala imeche kora sponsor program ninyo ko itagat kabisa sponsor program ni atikelugani forward sponsors sponsor ni program ni hapa Kalenjin Radio 1O3.1FM amu akimeche kora at least ngotitinye mung'ara, ngotitinye boisio, ngotitinye ne akimeche kemwaitauni ichenge kabisa asikosikyi kekonin shoutouts, kekonin kemili studio. Manuela igere ngolimba TikTok. Ngolop TikTok agere Kitur Sharon, kongoi missing. Agere Daisy Lagat, thank you so much for joining. Agere nikile Chemu nikimuch kujoin TikTok live. Agere nikile Sharon Nito, kongoi missing Sharon Nito. Mesh nikile Sarah Kipto, asante sana. Nikile Lioness Lizzy, Vivian Kim, agere kora Tirop, kongoi missing. Akuma fans choto chechang chekisuba master noto nebo TikTok kongoi missing eng kasubet noto ningwong ak choto chewatching live. We have so many followers chewatching live. Gerwangun kora netos mi ngaulingo subi kwanet ngulin ngini followers tajuga tazani deno kwangot kwamba kwaske angot kipkoe darab sango angot ruban je darab chep kwangale Mekaro Chenwait kami Luke James notok ni yose komasta notok nebo TikTok. Michelle Korea Twins Korea Twins Korea daktari no yes kami James kami Tash Corey Georgia Mary kami Simon ake Jessia
Jamina choto ke subin komosta na Tumige beberteni kabisa. Asante sana fans dimo ba TikTok ya isubi kabisa. Lagi mi gorang godin ba beberteni ba Instagram. Hagi maite Manuela your social media handles, your YouTube channel. You will also at least fans talk to isubi at least go ba YouTube ko subscribe ago like ago wajenis ko subscribe ko like ago wajen agama nitene batukia taktukuru Manuel ngot ko dito ago post ni tige subscribe na mwenye biji up channel subscription ko supporting an artist through subscribing or even the level na magat the level netai ko 1000 subscribers 1000 subscribers in YouTube ko mi 100,000 step ni boy ago mi 1 million na to step de basomo choto che lakini titan mid ko mito subscribe cost ni anything anan mo cost ama cost ni so na si inde bundles che ngwet when you subscribe to the person you want to follow ko ingere gaina kitu nyoto ko mi ya bangu like sir subscribe you press and the on the notification si ya ende video ke to ko ni ko notify ngolo ga video ne new so ko piti watch agi gaji test views ko mata ma inde ta yan subscribe ni aja ko ki gaji suppose gaji full time support so amete bara kongoi Manuela so subscribe and jukora Manuela wendi YouTube channel na ni ibure nga YouTube Facebook Manuela Kimboy, YouTube Manuela Kimboy cover TikTok ilengi kitu Manuela Kimboy asante sana Manuela Kimboy au Kimboy kwa gara voiceover gutumi imakini gani tu idea Kimboy ngomagin voiceover adeno agonet kora mwawich probably homiginam jinani yulimba mtandao agotibati biktage longe gai mogo sandi kortani bokitu South Australia kala tarik 28 nagagoita petushek kingirwin gogagertigitit komne an situn baadaye ngertin sang kita bwanango swas kongete Sydney bwanango tarabut kongete Melbourne bwanango tarab Sydney kongete Western Australia kujita crown awiye mege mutagi ngertin sang gogagotumda git kutchara namde atawech kongoi ko sponsors tidakti ko sponsor na kitu South Australia kala kampuni ni BPT ile jini asante sana Mungu jirge kabisa kwa sponsor so on behalf of the association kile asante sana agata sponsors tinyoret jigage ngalal tinyoret agile dinaka kwa kabisa baratet kabisa kitni bik ya jimi community aguredi kwa support and baisionik ajiba community dino Kongo misina sa abwatale lengo hapo porambali mwage nyurumbu tutabani kenet ke 1 2 3 ane lejini vi mafans jao tizobe Kongo mising so in parana nata webu nata kitegen so be osube ke appreciate ni afso mabendi bo support ngongi people tagla magiuche in my parting shot lejini vi so be temerio ni hasa Hotel rangi mazbi asa gele holiday mami gele holiday muta mami gele bab mami gele ni nawezekana Mungu litemu kwa sayati kwa sababu timutayo tibiko begasi si mimi se futanyi tagasi ngobangaleke magma agumne kumanda nganza zangose alengo missing brand brand yes agala jini fans tukun kongoi no kongoi Manuela mwagityo ngalyan balet atisige bege nyoru tienda mwangalyan balet kongoi ko jini balet ale onge testa kabisa kigilge ngila kitu nikiae ye bugol daenge megu nitinye choices chakachanga cheng choice ne gire agi ku determine choice nato ako mwisho
Asante sana. Kongete yutake medawech kongwe ngimi tugul nekakimi studio ane Hosea Kiplono Manuela Kemboy ak Deno angetestai keipchi ketesiet 5 EPI kemwoe kele nenyo tugul.